رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli niya mga palanggungan hakam Islam munaray hakatan tukbar na to in pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya serta pangayut buot pagsukur kaniya dahing habigi jantung sin tiap-tiap pambuk dan katutan niyo. Yari kita niyo nangangabuhianan halaw man sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na to, yari kita niyo halaw man sin sa laggo nikmat. Labi rin hatatan nikmat amo na nikmat pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangadjian ta lima bay bukon na piladlaw angin law ta tungod paparkala sin paghadji iban sin pag-umrah amuin na tayudtod takatan in mapatot bisarahon doon halawman niya sarta si mga kalugal-lugalan amuin iugila sin sara pag amalan atau law ta doon haon in katan amalon sin tiap-tiap pamuk den katutan niyo amuna in inidihilan hukuman sin amin mapato urulon na to batukon na to paamuhon doon amin kakahinang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari mga palanggungan sing kami hakam Islam supaya biya mga maluhay na to yato kawaon hatat kala timarang nakato im mga katan wajib iwan sin mga kasunat-sunatan damikyan dain aturan akakahinang na patarlangon taha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin ini paghinang kanya haamuin iaon nakatuin pangingat sin pagtunay sin hinang tungod paparkala pag-umra iwan sin paghadji. Adapun yung paghadji inyan matarang na bahagi siya nagtu kajinis. Kaisa niya laong niya amuin tamattu kawa niya kiran in katu niya ifrat. At ising tamattu ini amuin isiyo-siyoin dumatong banto pa lugal. Amunain pag anggaw ta sing kita singkatan hinang paghadji iwan sing pag-umrah makauna ring hawakto na asawa biyadto in muna hinangon biya sing kitari Pilipinas na amo na lang niya in tamattu iwan na sin amoy in ini aping to nasabot yadto ati niya bukon sadya kita aon din nga mga hula kay banan bihad to ra isab in mapatot nila hinangon hatat kala nakauna sila dahing ha waktu sin pagtagna sin pagibadat paghadji na inyan
long ta bang siya tamattu makaunain pag-umrah, bang siya kiran mag-agad in dua hinangyaon makaminsan pajatuhon, in tungod pa iprad lang niya tunggalon dunhan in paghaji sadya wayroon lang tain pag-umrah. Sumakawa bang sila mabaya bihan sinamuin mapuas na inhinangon niyon, naman dyan na isab sila mag-umrah bihan, aamuin bang aun pa wakto nila roon ha lokal yaon. Sa sumakawa niya to bukod na ha ini puas na siya rin haming kakahinang sin mga sila maghaji. Sa sumakawa inyaon ibadat sa lago-lago day sa doon ha ini lokal yaon, amin wala da napinda in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tungod parkala labi-labi na in pag-umrah ini na doon dakatan hinangon ha ini Masjid Al-Haram ha Makkah, amura in nakagwa doon na tungod sin amin rukun panagnaan sin paghaji atawa pag-umrah, amuna in pag-ihram. At in pag-ihram na matarang kato inyad to amoy in niyat maksud sing kita sumud palaw man sin ibadat pag-umrah ka atawa paghaji. Amot tin pagtaon ihram. Ang paralong ta in tamungon amin ipagsulog yadto na inyan nahinang nangan ipagtawag si mga sila hawak to na to bihaw nini. Sumakawain niya to tamungon ha ini pag-ihram bukon ito ngaan sin pag-ihram. Ngayanan na hawak to bihaw nini. Hawak to na kaunayad to impagtagkan niya ha tungod pa usog. Rida ibansin kida. At niya amunain hipagtapis ibansin hipagsiog da hindi ha ini ang pahiputos pa amin baran kin mga sila maghaji. Mikyan in ha sugod pa kababayhan bihat tura isab in tamungon nila ini sa dugaing lang ta in sila maputos in pamaranan nila dunhan ini amurain manjari lumahil pagwa kakitaan ng padli Manila ibansin pamayhuan nila. Amat. Naman jari tumagna kita roon ha ini ha biya sa pantun in kita nakasud na pa pag-ihram. At ini limabay na kita rin amin mikat pag-iyanon. In mikat amunain lugal doon kita haon sumud palaw man sin ihram. Na yan to nasabot na to na in upat amuin long ta ini pag lugal pag ini lugal amin doon kaw haon maglano-lano salta mamayo kaw ron haon alukal yaon salta doon haon amuin ini tumulog na kaw sin tamungon mo ha maksud sin inihihinangon nito at inapaghaji na katawa pag-umrah na paggusto ko ng pakaw magniyat sumud palaw man sin pag-ibadat yaon. Naroon haon lang niya aon doon biyay ta katutan niyo ini labi marayaw in maghahaji ataw mag-umrah doon haon amoy in halaw man siya sin pang hindua pa Allah subhanahu wa ta'ala at tiap-tiap maubos siya manghindua amuin subay niya rin kalupahan in pagsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap labi-labi na tuod amuin makahundong siya rin ha pagtalbiya. In talbiya ini amunin kaptangan lang niya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, na ha mga usog naman jari adto kumuha in suara sing kita ayaw hadjay sa magpuspusan pataasan nito. In kababaihan na sa kira-kira amoy in karunguan niya sin baran niya in suara niya. Na alam niya ron haon, labi marayaw in hinangon tiap-tiap. Amoy in launta magpinda siya magbagosin pagtalbiya niya, amoy in ini launta mapinda in kahalan niya ring hambok kahalan, sabab na in kita nagtutulak-tulak bihan, ang waktu umalihali kita haran, bihan ataw aun doon haon, biya mga ini aun kakunhanta, doon habaranta, biya mga unkaon, naubos siya to, doon hayaon, natawa magsambahayang, bangabutan sinwak tuharan, na bihad to in inihati niya makahundong kaw hapag talbiya. Na tiap-tiap lang niya, doon haon tumagna na isab kaw talbiya. Doon hayan, tiap-tiap haruhulan niya in labi marayaw magsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadto yung mga pamiat, si mga sila nakauna nakahati sin kakahinang paghaji iwan sin pag-umrah. Amo yadto mga katotay manghuran agama Islam. Atin niya in pakaradya ini amoy in hasupaya ando kaylo in amal na to amin marista siya dain ha amin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghaji amoy in dain doon haon naputos sing karayawan in amal ta hapaghaji ta naway ron tutong basan dugaing dain sin sulga. Naamad tuin mapatot batukon labi-labi na to di pag ini haji ini na makaminsan da sa lugay ta buhi. Biyan yan. Murakuman, biya sin hadis na sabot ta 5 bayet to, amin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kudsi, amin biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon, isiu-siu, in kiarihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakulasog sin pamaranan atawa kakusog atawa inikalasig sin pamaranan sarta doon haon pialuluhay sin Allah subhanahu wa ta'ala in biya mga ini kabuhianan niya at iniabalari-larihan siya na in siya diyaak masisin Allah subhanahu wa ta'ala pa ini balikon mampalukal yaon minsan siya nakapaghaji na tiap-tiap 5 tahun subay siya makabalik. Sabab nabiyay ta doon haon in tungod paparkala paghaji nahamang nga sila makakaos sadya. Bihan hindi makakaos na wala day sab kaya wajiban. Habihad to in butang ni angkad na ini mataod day nga mga katawtay manguranta amin panlabi-labihan na ako nabukon hadjabihad to in paghinangon nila bang aung dapat tahon-tahon in sila launta timigaw madto pa lokal amoy in launta mahalga den nga mahalga ha mga sila bariman amin subay sadya sila bang aung dapat daran doon haon nakakukuliling ha Baitullahil Haram kapag sa iroon ha Safa iwan sin Marwa, damikian makapagukop dito ha Arafah. Amod to mga katawtay manghuran Islam. Nahalaw niya ron haon, bang siya sumampay naman to pa Baitullahil Haram na in labi marayaw, law niya apabila dumatong na siya, in labi marayaw, sumud siya rin ha amin law niya Bab Bani Shayba. In Bab Bani Shayba, amo na yung pagtawakon law niya doon hayan Babis Salam. Dahil doon han in kamatauran magsud. Sakta bang law niya sumud na rin doon haon,
na manghindua akaw pa Allah subhanahu wa ta'ala biya si mga dua ini amin basahon ta bismillah wa billahi wa ilallah Allahumma ftah li abwaba fadlik. Pakuuslong niya doon haon bang niya kakitaan na katandawan na ini Baitullahil Haram amunin Ka'batullah manghindua na isab siya imian Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhima wa takrima wa mahabatan wa birra. Amad to mga katawtay manghuran akam Islam. Sa talong niya bang siya mabaya ganapan niya ring mga dua alhamdulillahi rabbil alamin kathira kama huwa ahlu. Amuin muna pagsukot pay maun pa lokal yaon. Naman jari lang ta pagdatong niya roon haon ubos niya mga yaon, di niya mahinang yaon na di niya makawa lang tain ini paghaji ito atau rin mabista yung paghaji niya. Sababi niya rukun sin paghaji iban sin pag-umrah subay siya makalaway ring haamin lang ta wiyak to atawa pini sin Allah subhanahu wa ta'ala lokal bangkaw tumagna na himinang sinibadat pag ini umrah atawa paghaji na tiutugila kato banghaw no lokal kita muna tumagna. Amot to mga katawtay manguran akam Islam. Na manjari lang niya doon haon bang siya mga ubos na ini sutsi bihan ha waktu yaon na atin niya tumagda na siya magtawab doonhan muna rin hakatan habiya sinhinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain ini simyum doon ha Hajar al-Aswad. Inahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad to simyum siya sarta murul na mga kasahabatan niya mapuas niya amin murul kimikita sing kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag ini libot hati niya impaglibot yaon inihibutang taparapit palawatain Baitullahil Haram. Na pag-uusap to doon haon paghikarua libot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na insya ini imuno na sadya siya rihan. At ini simana una sadya siya sin uno wala na siya simyum sinamin Hajar al-Aswad. Paghikatu bihadto amuin lamta nag-isarat na sadya siya siyang niyain ini lemman niya patuo iban pagyan niya bismillahi wallahu akbar Allahumma imanan bika wa ta'dhiman bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na muratin yurul si mga kasahabatan niya bihadtuin kakahinang. Sarta kapanagnaan sin pagsud maun pa atawa pagsud palang sin ibadat ini hawak to sin pagtawap hapag na panagnaan sin pagtawap laung tain amoy in tamungon siog sin ini kausugan bihan na hilibot niya ha ini abakan niya palawa sarta palawayon daing hababa sin ini ilok niya patuo hati niya kabukisan in abakan niya parapit niya patuo sarta hisablay mari paaba ka palawa induhol niya amin hilibot habaran na doon hayan amunain ini uhos niya yadto tumalam ha Hajar al-Aswad simyum doon haon ang panasya dumakan bihan akak bihan in pagdakan buko namin kusog tuod lando yaon
amin law niya dakan biya untuk-untuk yaon, na pag-ubos, pag-abot doon pa amin duhulan sing duho, sing kabatullah, na atin niya manaw na sirihan. Nagkakaksambil, makalimot na siya maripadugo hika 2, pag-abot niya padugo hika 4, doon hayan lang nihati niya amon ang pagtawagon Ruknul Yamani, na roon haot sin Ruknul Yamani, iwan si Hajar al-Aswad, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini manghindua Asia, nagpapanaw akaka sampil maripa, ini mabuot naman pa Hajar al-Aswad, indua Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Napakabos ito ang panaysab siya tumagna sin amuin libot niya hikarwa, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dumakan na isab siya harihad to aming bakas liabayan niya, sampai mabot siya pa dugo hikarwa, dahing Hajar al-Aswad, ubo siya tumanaw-manaw na isab, maripa amin dugo hika-2, sampai pa dugo hika-4, balikan niya na isab indua dahing doon ha amin Ruknul Yamani, sampai maripa mabot siya pa Hajar al-Aswad, amna indua Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Away rasa niya bang sa upama matuloy niya maubos ito katantan habi ato yung kaalan sa makatura siya dumagan dahil ha tungod sin Hajar al-Aswad madtupa amuin dugo sin kabatullahi karwa bihato. Amad to mga katawtay manghuran kamay sila. Na pagubos yaon doon hayan laong niya bang maubos niya na inamin hikapito yan to, hati niya natangbos niya na in pagtawa. Hati pagtawa, niya mo na yung pagtawa kung kita pagpuliling. Habitullahil haram, na pagubos doon haon, ampan na siya madtupa, inihaulihan sin makam sin Ibrahim, ang doon, iwan kakitaan niya rin mga tao gusto tumawap, bihad to in paghinangon, madto sila tumambayang duang karakat doon ha, ulihan sin makam sin Ibrahim. Tinya, in kita, bang mataod manong siya, naman jarirat tumisangkaw, simibog paulihan to, daming sa kira-kira, di kaw kalabayan si mga magtatawap dahil doon, at tineri kaw masasaw. Sumambayang duang karakat, in ubos simpatiha, inibasahon, in laungta kulya ayuhal kafirun, harakat panagnaan, in rakat hikarwa amin kulhu Allahu ahad. Demikian sunnat da isab in ini ubos magsambayang ito, amin minum sin tubig jam-jam. Amad to in laungta hinangon sin amuin ubos tumawap. Na ubos siya tumawap, doon hayan, amo na intumuy na siya madto pa ini pagsai. At isin pagsai, humarap na siya madto pa, dapit niya palawa, ha ini kid, long tasin amin masjid, tumakat na siya madto pa amin pagtatawapan, sarta manuituyan siya madto pa, amuin bud safa. Biya. Na pagkato niya pa amin bud safa, doonhan na uslog ta siya mga manghindua-hindua roon ha pagsambahayang niya yadto uno-uno na hindua abi mga susukat-sukatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nariyad to raisab dapat na in sa labi barayaw na matao din pang hindua at roon ha lawman sin ini ibadat yaon laungta. Na laungta usman minumbihan sinamin tubig, jam-jam, na humarap naman tulong tapa ini sai.
Sumud na ka magtupa amin lalabayan, magtupabod ini Safa. Na pagubos dunhan, amuin yaon kaw magsasakat, magsusulad pataasin, buod yaon, na yadto kaw nagbabasa sin ini ayat kalon sin Quran, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, na suratul Baqarah ayat hanggatos kay mantag 8, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara, fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Na pagubos ito, dito man kaw ha taas niya sa namin buod sa payaon, na umalok kaw magtupa Ka'batullah, ang pakaw sumayang sin 5 mo bihayan. Atin niya awak tuyaon, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Na ang panakaw lumudlod dahil hataas simbod Safa, bihan, atin niya, amuin, himinang naisab kaw sinrukod, wal na sinhag, gadong, na runhayaon lang ta, dumakan kaw sin pag gini, tawap yadto, damikyan, bihad to inamuin hinang, pag-abot mo na isab pa amin indan, amin sa kira-kira, in ikaw tumukad na isab pabud, ini Marwa, na agak-agak na isabing panaw, sampai ikaw makasakat madto pa amin taas bihan, sa kira-kira bang dito na masuok na kaw, ngayon to na isab kaw, laong tamang hindua, dahil nga amin ayat, Suratul Baqarah ayat hanggatos tagkay mantag 8, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Na pagkanto mo pataasin budit to, ito ka babaw niya, yato na isab kaw umalok pa ini Baitullahil Haram, sakta biya da sinhinang musinda hindi ikaw ha ini buod Safa, nampan isab kaw lumudlod, madto pababa, manaw agak-agak bihan, pag-abot mo diha amuin, tungod sin biya silyabayan mo, panatnaan nito, aon na isab kakitaan mo bihan, ini indan, ahag bihan, pipin takadong, narito dumakan na isab kaw bihan sampay pag-abot madto pa amin bisin buod ini Safa, na humundong na isab kaw rin dito ataw along ta hiundong mo na imbiya pagdakan mo yan to, manaw na isab kaw kakakak pataas simbod Safa, iwan sin panghindua amo basahon na isabin ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Naamod to mga katote manghuran agama Islam. Na pagubos doon haon biya na hadjahad to, tiap-tiap kaw amin lumudlod, magtubihan o malog pa Ka'batullah, ibansin, pagtakbir mo makatu, na labi marayaw, bang kaw mabaya, manghindua aparunhan, dahil ha mga dua, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Labi marayaw, uhusus kau tumakbir makatu, bihatu in hinangon, sampai maubos mo na in amuin pagsai makapito, doon hayan, hati niya, makapito kau amuin ini magtumbang bing, magtubiha. Hati niya, impanaw makaminsan dahing hasapa, harap pamarwa, inyad to hambuok na yad to sai,
in panaw mo daing ha ini bod marwa harap maripasapa hikarwa pagbalik mo na isa biadto hikatu pagbalik na isa barap maripasapa hikaupat pagbalik na isa madto pa marwa magbalik inyadto hikalima pagbing mo na isa mari paamuin ini sapa na inyadto hikaunom na pag-uwos yadto pagbalik mo madto pa amin sapa na iadto ridto na timubtob lang tain pagsai na sarta gumawa na kauren dito halawang sin ini marwa pagwa doon hayaon na pag-ubos doon hayan bang hinang lang ta pag-umra na doon hayaon ini mag ni gun atawa magbakong na inusok doon hawak to yan magbakong na in mga long tabang in hinang niya nagaagad in umra iban sin paghaji biya na sin kita rendi amon in pagtawaon lang niya tamatto na hati na kay banan in mga kausugan na magpupok sa sin buhok nila tinakuntingan sa jabiyan sabab na in yadto na ini mag-akad ini pag-umra, iban sin paghaji, sa sumagawa doon haon pagkawala pa niya mabot in wakto sin ini amin lang niya pagyanong tarwiya. In tarwiya ini, yamut tarwiya, amo na in 8 kasubangan. Bihato ang kadnalong ta in ini ibadat, hindi kato amin tamatto siya, sabab mang maubos na yung pag-umra, maghukas na kita, magtamong na kita sin tamongon ta karyaksahan. At tinahiig ta na in tamongon halawom sin ihram. Ang wadto maghukas na kita ubos kita ka guntingan na bihan. Doon haya. Nahati niya in ini pag-abot sin amin inyo mutarwiya naroon hayan amo na in ini mag-ihram na isab in biya sindikato hati niya amin magtatamatto mag-ihram sumulog na isab ihram bihan niyat niya paghaji na panak na niya to niyat niya pag-umra hati niya naubos na in pag-umra na bukom biya singkiran inkiran na tighanon inyan to mag-akadin umra iban sin paghaji suway maubusin pag-ukop ang pa sila magbagong sin buhok nila. Sabab, nain sila, muna-muna, diya na si mga tao, amin masuok doon, nagsusuok in hula, iban sin, ini Saudi Arabia, maun sila amin wakto na yaon, pagbiya sin konsumo niyaon, namat to na sila paon. Amin manaw na harap na to katantan, harap pa, bang akaruntod, harap pa mina. Sin amin, ini, tubusin mapuas subulang tasambahayang siguro na Masjidil Haram. Harap pamina dito hadto humanti. Nasa launta habihaon jaman pasal sin inibanos na si manusya, milyon manusya in maghahaji na in kamatauran daon na sin mga sheikh nila rito ha Makkah harap madto yatod pa Arafah pa amin lugar nila dito Arafah. Biyan yan. Na bang akaruntod, abiya sin paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naroon sila ha mina imanti madtubihan imagad sin waktu. Harap ngon pamina muna na pag-ubos doon hayaon lang ta ini subay na amoy in gumawa lang tain matasukasin siyang kasuwangan. Siyang kasuwangan na. Migday hamina. Bihad to in Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tinihajaman na to iniri na maakarin niya to pasal sin aon na mudarat, pasal sin banos sin manusya na mahunit inamuin lang ta magpipit in manusya. Biya sin mga limabay, nga mga waktu bihan, amin patawakon lang niya nag ini gipit imano siya doon halon sin
lungag simbo diaon na mataod ando kaylo nakauna pahadarat sin Allah subhanahu na wayron na lang tawiya mga biya paghalian na biya tuwing kahalan niya. Na yan, mga katawtay manguran ha kami Islam. Manjari, doon hamina, habi sin paghadji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long ta magsakap, manawring ha ini mina, harap madto, at niya, masing-masing ito in pagtalbiya. Tiap-tiap magsakap manaw, yaon da pagtalbiya, misanin nagduruhong kaw, yaon da kaw nagtatalbiya, saka ino amoy sumagpak madto pa mga kalukal-lukalan yaon. Bihat to rawayron yan, in muna-muna yung pagtalbiya, mga katawtay manguran ha kamay Islam, amoy long tapaglabay, na inyan, bang ang dapat amin, wayron saan, hundong sing kita. Supaya in kita, ini masih simusugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala ng katan waktu. Amurakuman bang aun hinangta, biyasin mga ini magsakap si kita manaw, na hati niya, suway sa magmumus kita si mga kapanya-panta, na tiap-tiap pumundong kaw, labi marayaw amoy in magsalawat a Rasul sallallahu alaihi wasallam, asupaya lang niya amoy in tiap-tiap tumagna kaw yadto, biya kaw sin nagbago, sin amoy in panghindua amo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihad to mga katawtay manguran, agama Islam. At niya humarap naman to pa, ini namira. Naroon haon, tumutog sila roon hanamira, sampay lang niya muklid in matasugaray nga ugtuhan. Ang tulong ta. Na magsambahayang doon hayaon, haamoy in masjid namira, sa iban sin imam doon ha masjid yaon, na amo na yung pag-ianon lang niya ini jam'an wa kasran. At niya paagaron na in sambahayang duhur iban sin asar, kasarun doon haon, at niya ini sampay lang ta mausin sambahayang pag-us doon haon tumagna na in pagwukop. In pag-ukop, magtagna dahing amin puklid sin ini sugaray ugtuhan sin siyam kasubangan. Bihan yan. Na pag-ubusid to, ampa na sila tumuklas dahing masjid na mirayaon halukal, hanamira pagyanon, ampa sila humarap na katan pa arapa, aun day sablukal dito katan si mga magahaji, matok na sila matupa tiap-tiap lugal nila. Sin bod namira pagyanon, bod ini rahma, Jabalur Rahma. Amoy in bod sibi-sibi, yad tubi utangan indan, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya di magbad to palukal yato. Aun doon, pagyanon doon, haarapa, in arapa amin katan si lugar, kaya nganan siya arapa, inyaon mawkif katantan. At iniyaman jari mo pag-ukufan doon. Bangkaw gumawa din diha masjid namira. Misan pa yung hawak to bihaon sinamin dialago na yung masjid yan. Aun din lang talugal doon namira. Nakasud na siya maun pa amin namira yaon in lugal sin arapa. At na naglalangkos na yaon na. Kataan bihan. Na amuyat to. Na pag-ubos doon haon, in magahadji ay labta doon hawak to yan atin niya in amin hinang yan atin niya sumud palam sin ibadat pag-umrah iban sin pag-tawaf iban sin pag-sa'i nabiya to atin niya pag-ubusin niya to na inikaw naubos na in pag-umrah mo na manjari na ka magpapakong sin buhok mo sa magpindak na rin tamungon mo amin tamungon alaw ihram na atin na mapuas na ini yadto nauhos na kausin ibadat pag-umrah. Na ang pagadji, labi-labi na biya sin ibadat sin kiran, naming nag-aaga din umrah iwan sin pagadji, na in pag-ihram niya, di man jari siya maghukas. Subay maubusin dua ibadat lang ta makaminsan dahon.
Na pag inifrad, amin tunggalon sadya in paghaji. Wayroon in pag-umrah. Amad ito mga katawtay manghuran kami Islam. Sarta biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin lugal piagukupan niya doon habibi sinamin buod ini langta Jabal Ar-Rahmah. Doon siya habibi biha. Naon dito, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif. In baita niya, ingkatan lugal haamin Arafa yaon mawqif siya. At ini mabista siya, bang siya makasud palam sin lugal yang katantan, in siya nakaukup na. At ini bukun kau, ini subay sumakat madto pataas simbu dito. Amin pagyanon Jabalur Rahmah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam sanin siya unda siya nagukup habibi sinamin buod Jabalur Rahmah. Namo ito mga katawtay manghuran sa Islam. Na pag-ubos doon hangon, bang ini in waktu sin langta Arafah, doon din ha ini patok sin mata sugasin amin siyam kasubangan doon ha Arafah. Napakubos doon pag uus tumugom in ini mata suga na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman niya amin timuklas na siya rin doon ha Arafah harap madtupa Muzdalifah. Na in Muzdalifah yaon nagmabit in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon. At inahimanti siya roon ha, lokal yaon. Himanti siya rin doon, sampai subay na bulat may naat sin launta amunain ini hangpo kasubangan. At iniya, inangpo kasubangan, amunad tulong tain haylayana. Bihan yan. Ampa sila miyanaw madtupa ini Mina. Biha. At iniya pagkanto hamina, amuin timilo na sila sin, amuin Jamratul Aqaba Al-Kubra. Amin panagnaan tiluon, sarabot sila roonan batuha Muzdalifah. At iniya muna pito-pito wato, tiap-tiap luntalon bihan, at tiluon, na pito wato hapanagnaan namin dakula. Naroon na yan. Na pag-ubos, launta, doon hayaon, amunain, manjari na sila maghukas biha natin niya, madto na pa lokal, ini bagong na usog, magpakunting na babae, hati niya manjari na sila magpinda rin haamin tamungon nila, ini halawm sin ihram, hati niya naubos na amin ibadat paghaji doonhan, amurakuman awan pa siya taluson doon hayan ini tu adlaw amunain ayamot tashrik pagyanon magbing ubos tumawap madtusin ini tawapul ifadah harap pa Masjidil Haram sampai makaabot pa sila sin sambayang haylayaran dito ha ini Masjidil Haram. So bihatuin hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos ito ang panagbing pamina tuwi adlaw ron ha minabiha. Na in tu adlaw yato at niya amun hikadukop sin pagluntal atawa pagtilo sabab magbing na isab ka magtilo sin pag-abot sin ini mahina at na isab sin adlaw hambuk sampay pa ini limid in suga dahil haugtuhan. Biha tumagna dahil haamoy Jamratu Al-Aqaba As-Sughra, pawusta sampai pakubra. At inapito-pito ba to, intiap-tiap adlaw halom sinto adlaw, kauhaan tag isa batu. Na kauhaan tag isa batu,
ini into adlaw yato kaano man tagtuwa to. Na iwan sin ini to epito bato hapanag na anito kapituan bato in maput mo atau maput sin tiap-tiap maghaji dito ha Muzdalifah karena inyad to hambuk-hambuk mo ini hitilo bihan biya sin pagtilo sin Nabi Allah Ibrahim hasaytan amin nasat kaniya hawak to siya nagsumbay ha anak niya Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam. Na amoy adto mga katawtay manghuran na kami Islam in amoy paghaji laung tahabya sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman na to aming bihaon magkakadakad katan na ini aun waktu rita mauruling biya sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa bang amin mutas kauring hajama amin kay nga tamuring lokal naman jari ato mahinang sin kita imbiya sin nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narito na hadya patugtuon ta in pangadyan. Allahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.